yingisa mangwa yi pfumala timhondzo hi ku rhumisa. Muyingiseri Tokoto Studios yi ku tisela nkateko wo endla vunavetisi eka Facebook page na le ka YouTube channel ya vona. Vuxokoxoko hi xitalo bela riqingho eka nambara 083 958 9310 kumbe u rhumela marungulo ya wena eka email address ya ntokotostudios@gmail.com. N'wana mani vutlhari bya mhangela hi ku buta. Number one fan ya Black Leopard, Jiwan Solimakamu channel, Ividra channel, Jiwan Solimakamu, Ividra number one fan lia. Alnash kipashi mwalishi Timothy. Sitele nyan. Kwa ninge pinimbala sha blue. Kulauta proof ako anaambalangi shona lishia. As long as mingwinyin kantitiwa ko anaambalangi shona lishia. So stele skipa sa Black Leopards nishmbalaku na iranda na sis. I don't think lo Kaizer Chiefs yo relegate wongwina defense da Kaizer Chiefs Timothy mingako se relegate ina high favor. Me ta alam kami favor semi favor lako I will again. Eso na ne. Ver sukurunganyan atilweni kungese vana misava so ku ri na Xikwembu na tintsumi la Satan. Tintsumi ta hambana ni veri ku na ntsumi Gabriel intsumi mhaka ku da rhumiwa yisa mahungu kahle mfambisi wa mahungu evi ku va na vo Michael manyimpi malama a fanekele loko ku ri tilweni la mama ti taxi mapfala mapato ku vitaniwa vo Gabriel vo Michael matanyimpini ku susan taxi swa n'wini kwala. So kuna swiyengeyenge ovo se Satan aluwela ka lava ku rhangela ku dumisa awutisisa ne lera ra ku loka ku ri kerekeni alita leri ka worship team literally leader praise and worship Satan hotwa ai nga ri kona hotwa ri akiwi hi ndlela yin'wana ya ku ali ri xiyimbeleri that's why tikambi to tala ne ti ri devil more special ta ku yimbelela gospel hotwa alo aku hi ndlela yin'wana ya ku hlamarisa ngopfu hundza lavan'wana tintsumi leta tin'wanyana atisesi leswa swo Xikwembu xi li favor xi ku lexi na xipaxi va sona xi ti nyika nkarhi wa Satan dangerous ngopfu Timothy. Swi dangerous ngopfu because munhu luya u ti nyika nkarhi wa yena ngopfu u n'wi builder egcina twa ngaku a fane ku ri ye olita leswi nga lun'wana la ti no lwa malo he ka sesi a wu lava ku ri wena he ka sesi a wu lava ku ri mali yeah. So se Satan ne li ti vona kumbe ni kahle mi imagine madinonyana mo tala lama hi ma vona ku mama nga ri kahle njamara odi ti twa mndilo se imagine lama nga mndilo ku mama ti twa njhani li ti twa loko mini mndilo me what is this. So loko vanhu va ka va khongela Xikwembu nkulu Jehova yini leswi twaka hayi man swi leswi a fanele va kha va bye mina li hleketa ku fana na man'wani ma tivaka loko a fanele va kha va bye mina swi leswi mara va ta ni tsakisiwa yini a li landlangi Xikwembu li fika loko swilo leswiwani a va fanele va kha va bye mina swi ku yiniyini ri rhangele makhocha laman'wana look hey guys tamani wa hi potisa why ku fanele ku gandzeliwa ye ntsena mawalo ka amu gandze mina ne a ta mi nyika 1 2 3 4 5 man'wana na mu matlhe ma hlavelela nxo ku a mi wa ta xini bori siku rini
la ni nga vheni ku Xikwembu no di vula siku ra dyona di vula ku ya siku leri swi ni nyangatsi ngopfu lane loko a yo tana idea leyi a yi ve yi raise loko nga wari na swilo swa vayini li makhocha matele ene loko li ka li makhocha ku na lama mo a ma nga swi twisisi kahle hi xona mo twa van'wani va ku a ve na Timoti ti pfumelini ku a landziwa loko za ku pfumela vo Timoti ya kona na hina what is this maya ma xi landza Xikwembu se ri fika li raise issue Satan onge no le vona lo handa n'wi byela nexo ni ta n'wi byela nexo von'wa mi to va mi ri koho ku swi twa ene laha li lwela ku prova na point ya ku a va swi twi lava n'wa ku a yi chuhanyi swi nghozi ngopfu ka u nga chuhi na de swi hlongorisi Satan tilweni xi ku a ni chuhanyi xi landza Xikwembu xi fika xi ya loko mi vona hi ri so hi na problem a swi hi khomi kahle leswi endlekaka la tilweni leswi lista wata Xikwembu xi endleni laha a ni tsundzuki va ku exilweni tilweni ngona Satan ku vi kusuka nyimpi tilweni lama ma yimelelaku Xikwembu malwa na lama magenge ya Satan a va ku Lucifer hi nkarhi wa kona a li nge se cinca vito eve ku lwiwa na vo Michael eve ku lwiwa se mahluliwa vo Satan se va macukumeta masuka tilweni ma wela la hansi a ku ri hansi ka ri wa kona a nga ri misaveni a ku hansi ma wela la hansi power yi va yi helini a ni tivi laha ku loko ro a ri wina nyimpi liya a ri ya sungula hi ku endla yini ku tirhela vaakatiko a xi ta endla munhu alright a ta ka yi nga hanyeki hinkwenu ri wineni Satani a ta bongo hi Timoti va ku wa jealous eka a n'wi voni luya xa movha wa xi nga ku vavi ya a hi ta fumiwa hi ndlela yin'wanyana va xi cukumeta emisaveni yi vhe yi va yi chayini ya tilo ene a xi cukumetiwangi xi ri one xi cukumetiwe na group ya xo liya yi nga hloliwa se Xikwembu siku rin'wana xi decide ku wa ni nga hungasi ku endla misava mara se xi endla wa ta xi sampula hina a ku ve na ku vonakala a Bibeleni veri se ku vonakala ku va kona a xi endla dyambu xa ha ri le kusini a ku ve na ku vonakala ku nghe hi Timoti xi endla swilo sweswo a ku ve na laha ku omeke yini ho thwa ripela tlherixa ku ri dyambu i vesa Pastor Shawo yana le ka society ya xo ripela tlherixa hi day 3 xi wani nga endli dyambu wa ta u rhangi dyambu ka hi day 1 u ka u ri be xinyamini hambi ro koneketiwa mindzilo a wu ta hupa ku penga xo xi ri biku lo nghena xi endla dyambu xi endla n'weti se xi swi voxa ku okay wena u ta fuma nhlekani wena u ta fuma navusiku xi endla swilo hinkwaswo se xi hetelela xi vitana mahisa lama man'wanyana xi wa hi nga endli munhu hi xifaniso xa hina Xikwembu xi sonyana like xi na mavoko xi na minenge xi vete hi xifaniso xa hina a ni tivi ma hlamuli ma ku yini ne mara munhu u vuya endliwa va endla diza tin'wana ve Adam se va ti faka ntangeni dyamba di jikajika laha siku rin'wanyana va ti tekela rimbambu va ti endlela girlfriend
lo di phaphama di kuma limi la skinny liyo tsiridzwa digi ya leri rambu ra marhambu ma mina nda n'wi vitana wansati munhu loyi dasa swi kahle ku loko wo va ri na Freud moto hamba ku wansati i nga tali andzwisilo lebyi byo chanza loko wansati i ri lo lika li vulanisa tolo so layani ne Satan li kuma chance yo vuya hi remix va li cukumeteni ndhawu leyi nga tiviwiku ku li bad tilweni va karhele hi rona mama dinonyame joni ne uma ku aka nkobani va karhele jona so dear palms tifika ti tshama vo ma 6 months va dirivala hala palms matwango ku tindi lun'wani kasi va karhele do thembisa didedo mabaton lo se dinumo ya le divya thembisa divya nga vuxixi bya ngopfu se na lava karhele lo tilweni dama no ri fika li kuma Eva wa ku njhani la ntangeni ka ku kahle loko mahasi ma pfumelelo ku dya swilo leswi hinkwaswo va ku handle ka nsinya luwa u nga ri xikarhi vete hi nga wu dyi loko wa ta ku wayi matele ngola masoho hi timoti matele ngola sweswi ni ku byela ne ni ku timoti loko u ri na mina a tigigini behavior 1 2 3 hi ta va kahle ngopfu wa sweswi detail detail i n'wana inani Divika do wata why Joani nga la ku endla 1 2 3 yo phuntisa yi chava ku Elizabeth so Satan lo chaku mta tlhariha umurhu wa vutlhari lo wa dyiwa wo mini ku dyeni wona ne nhleketa ku xilexi endla ku Satan li nga fi ne li tiva ku endliwa yini ku munhu a nga fi a hanya forever li swi endlini dasali nga ri ku feni hi timoti what is this phela wa ku vo hina sweswi loko ya Kruger u fika u vona tinyari maybe swiharhi sweswi dyiwaka ti-zebra wa byela ku hambi loko a ku ri mina like u ri na mihleketo ya munhu a ni to huma la Kruger ni ya le handle ku nga hava tiyingwe ni ya ti hanyeni ri free what is this u tirhisa mihleketo ya munhu mara swo swiharhi leswi a swi teli ku huma la u ya hala handle na to sweswo luma swa tiyingwe ne a swi to wa yi nga humi hala handle ku nga na vanhu va tsandzeka no tsutsuma a hi ta va khoma simple a swi teli hi mhaka ku swi pimiwi ku swi ta va swiharhi swi ni ku mihleketo ya vuharhi like yi helela la se ni hleketa ku na madintsumi ne ma nga ma kha ma titwa so ku me loko a ni ri munhu a ni ta endla yini ene hina swi nge teli mhaka ku hi vanhu se or sweswiwani na nsinya walowa u kuma ku wa ha ri kona u kuma ku i ndhulwani ti nga ti kamelwani munhu a ni to dya ndhulwani ni nga hafi se mawe swi nge ku teli sweswo loku dani a ku serious loku a dya hi timoti loko a dya ne a kuma ku a swi bede sa landa danuna wa kona a fika ka haveri a ni ri na un'wana laha u ri nsinya lowu wa dyiwa dyani se va dya nsinya lowu se va kota ku swi voka a va ambalanga that's madindzwana ne na madimbuti madihomu madidonki a ma dyangi nsinya lowu a ma titwi a ma ambalanga a swi ma endli nchumu mara hi ku munhu u dyini i boheka ku i tshama mbale xikipa xa Black Leopard va za va ku chinge xin'wana dayisi hi la nga dya a ni fanele homu sweswi a ni ri free bank li va khocha loko dyanana ivi loko se va dyini ne hi mpe mahlo ma pfuleka a li nga hembi hi timoti ma pfuleka matihlo ivi se
va swi vona ku a hi mbalangi va ringeta ku lavalava matluka va thibatiba a va nga swi tivi swa nyumisa swilo leswi se xi ta xikwembu laha ntangeni di xi twa Adamu se xi kodya di ya tumbela xu ya Adamu i kwihi kam duwani mbalangi i twi mani this Yeah. swi vava ngo leswi phaya khoto ne swin'wana ma ku vutisa ma kha ma swi tiva ku mala ku twa wehe u twi mani wa mbalangi i ku khale u ri kwala tangeni hi tiseni la girlfriend kwala tangeni wa nga vula ku wa mi tisa munhu wo ka nga mbalangi i twi mani munhu loyi a nga ni tise i ndhisisinya lowo do you blame her ever munhu loyi a nga ni tise i ndhisisinya lowo xi ka suke ka Sathana mfo xikwembu xi vhe xi ku kusuke namuntlha un'wana na un'wana i ta dya swa nyuku wa yena ne a li yimangi Sathana naye li vhele ku a hi chayini li mangheneleni vo kayini li dyondza ku dlaya nga ku dyo munhu wo sungula ku dlaya a bibeleni di va na anger liya di va na jealous liya Di dlaya Abel. ya di dlaya Abel why magandleni ma hela wa ti i xitayela xa loho lexa xa khale a li cinci xitayela li ba xitayela xin'we li tshame li byela Yesu loko bro loko ri ku mun'wana wa xikwembu n'we ni khidzamele nyana katsongo ta mi nyika swilo leswi mi swi vonaka laha hinkwaswo xi ti yimise henhla ka tshava ta mi nyika swilo leswi mi swi vonaka laha hinkwaswo just ku khidzamanyana what is this so na namuntlha na sweswo laha ba swona ta gat mali ni ta ku endla u duma loko ntsena wo vula ku Sathana i hosi kumbe u gandzela mukombi yaliya ya hava ni vulavule timinasi tingani 17. mi nga misi episode 2 hi ta yisa mahlweni gondzo ra Sathana hi le ka Johnson Makam Channel okay hi na xitiviso xa yini police report yi ta hamba yi va kona hi Tuesday va ri loko va reporta hi Friday se swilo swi va swi fambi ngopfu cause ti-incident to tala na ti-accident to tala ti humelela ngopfu hi weekend so va kombela ku va hamba va hi tisela ti-report hi ti-Tuesday yini xin'wana hi nga xi siya ku xi tivisa inkomu Fine. I'll do it myself. Takata Studios, home of technology. I will look for you. I will find you. And I will kill you.